Recentemente diferentes instancias miran un corte de subsidio que Nanta recibió por el gobierno. Algunas sintias aquí más hopi con otro, como que suman varia. Sábado, una instancia aquí que también queda confrontada con situación fastidiosa aquí, como que una se reducir el presupuesto con 22.000 florin per luna. Alleen ik moet helaas zeggen dat de overheid ons vanaf januari heeft bezuinigd op ons budget. Waardoor we heel erg op moeten gaan passen waar we de uitgaven doen. En dat is heel erg jammer. En ik hoop ook dat de overheid dat terug gaat trekken. Dat we weer met terugwerkende kracht tot januari ons normale budget weer gaan krijgen. Want we moeten, ik ga het ook zo meteen in mijn toespraak zeggen, 22.000 florijn per maand moeten wij bezuinigen sinds januari. En dat is erg veel geld. Está conocido que ainda el gobierno está tratando de cumplir con una meta para reducir el presupuesto. Well, el director de dice que no tiene esperanza para la situación va a la normalidad. Ahora que aquí queda finalizar, como que lo que ahora queda confrontar con él, no está una situación fácil. Een lijst actual que trabalha met name over die corriente, na que introduzir kosten que grande na mesa também tem que paga para certo serviço, de qual que a mim não está de acordo, pero nós está bezig está deliberando ainda de staff para nós com em melhor forma que nós podemos fazer. Pero a mim está querer que corte de nossa begroting, lota absolutamente negativo para sobre nós que dona bom qualidade na grande, sai daqui que nós está boga pé e assim aqui na nós não está baindo. We gaan bezuinigen op voeding, op recreatie, op de elektrakosten. En dat gaat helemaal niet makkelijk. Het gaat direct ten koste van de bewonerszorg. En dat hebben ze niet verdiend, denk ik. De bewoners krijgen 60 gulden zakgeld per maand, waar ze nu ook nog een bijdrage voor moeten gaan betalen voor de waskosten en voor de elektra, omdat ik moet gaan bezuinigen. Ik moet ergens geld vandaan gaan halen. En ik hoop dat de familie zelf nog wat bij gaat springen om de bewoners de kosten te dragen. Maar de exploitatiekosten zelf, die moet van de overheid komen. El corte aquí tiene que ver con el gobierno se reducir su presupuesto con 10 millones de florín para cual diferentes instancias y departamentos los sinti el corte de forma directa de cual sabe también está un dinero.